дуруд ҳамватанои азиз, бинандагон, мухлисо, муборизо, озодихоҳон. Умедворам ки ҳама каса хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд бошед. Аммо медонам ки чизо нест. Сиҳат саломатитонам ним аст, сарбаландитонам ним аст. хулас, дӯстои азизам, пешопеш ташаккурӣ барои подписка, падилит кардан ва ғайра дастгирӣ кардани шумо канали бандара миннатдор ҳастам. албатта мо аз камбудиҳо ҳарф мезанем ва мардум баъзеҳош намедонам, ҳар як инсон фикри худа дорад ва баъзе инсонҳое ҳастанд ки фикрошон хомтар ҳаст, баъзе инсонҳо ҳаст фикрошон солим аст. ҳар як инсон ва ченам фаҳмиши худаш метавонад. хулас, имрӯза суҳбати мо дар бораи бигем 12 тонна тилло ва 160 миллион доллар солона фурӯши барқ дар хориҷ ва камтарак мехоҳем аз ҳукуматиҳо савол кунем ки солона яъне 12 тонна тиллои мо берун аз хориҷ мерава, коркард мешава ва берун мерава. маблағи ва солона 160 миллион доллар фурӯши барқ ки шумо мардума барқа надода ба дигаро фурӯхта пул кор мекунем ва плюс да болош 2.5 таи 3 миллион зану мард муҳоҷири мардум тоҷикистон дар муҳоҷират, яъне аз муҳоҷират боз плюс даво дора, бигем ҳисоби китоб да, яъне қариб ки 60% буҷаи давлат аз ҳисоби муҳоҷиро пур мешавад. яъне ин сара садоҳо ҳам аз дигар расонаву дигар ҷоҳо шунавида мешавад. савол ба ҳукумат мешавад ки яъне солона 160 миллион доллар ва 12 тонна тилло маблағи ин маблағҳо ҷамъоҷамъ чанд миллион мешавад ва куҷо шуда истодааст ин маблағҳо? танҳо барои истироҳат, кайфу сафои набираву абираву гуфти Эмомалӣ Раҳмон ва куни косайти истифода бурда шуда истодааст, барое ки боз ҳам ҳар як набират калон шава, ахрана дар кор мешава, ахранаша пули хуб додан дар кор, хуб ахрана куна, профессионални ахранара овардан дар кор аст, профессионални ахрана солона пулаш фалон пул аст. яъне чӣ кор кардест ин Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон? чӣ кор кардест ва куҷо бурда истодааст ин ватана? ва имрӯз сомонаш ахрана дора, сосонаш ахрана дора, наберош ахрана дора, духтари озода ахрана қатъи мегарда, духтарои тахмина гудакош ахрана қатъи мегарда. тамоми ҳамин авлоди Раҳмонове ки шумо мебинед, ҳар якташ бигем ки ахрана қатъи мегарда ва ҳамаи ҳамо ахранаҳо моҳона маош мегиранд, яъне маош кам намегиранд. ӯ хеле як маоши хуб қатъи бигем иёра ҳимоя мекунад. яъне бибинед, тамоми пул, маблағ, меҳнати мо, кори мо миёремаш Тоҷикистон, ин қадар азоб, фурӯхтани паспорт, номер, растамошгаи мошин, аз ҳамаи ҳамеам қадар ҷамъ карда, бо плюс 160 миллион доллар зиёд солона, 160 миллион доллар зиёд солона дар хориҷ барқи моро хомӯш карда мефурӯшад. бо тиллоамона канда гирифта солона 12 тонна тиллои моро берун аз Тоҷикистон мегиранд, мебуронанд. 12 тоннара ман бовар ки 1 килоша нархша дидам, дигар тоннара ҳисоб кардан натонистам. барои ягон математики хуб дар кор аст ки ӯ 12 тоннара зарб бизанам, миллиардча ҳисоб кунад, чанд миллиард мешавад. куҷо шуда истодааст ин маблағ, Эмомалӣ Раҳмон? чаро ҳоли мардум то ин дараҷа хароб аст? яъне Тоҷикистон кам пул надорад, Тоҷикистон даромадаш кам нест, аз дигар давлатҳо камӣ надорад Тоҷикистон. чӣ нуқраш боша, чӣ светаш боша, чӣ тиллош боша, чӣ бриллианта, дигар сангҳои қиматбаҳоша агар бигирем, мо бештар аз Ӯзбекистон ин чиза дорем. мо зиёдтар аз Қазоқистон ин чиза дорем. Қазоқистон меге нефт дора ку? шумо ҳисоб кунед нефт ая барлеш чанд сумай ва 12 тоннара бифурӯшӣ чанд қадар нефт мегирӣ?
4 سال قزاقستان اگر نفت کچت کنه چنین 12 تونه طلا پولش نفت کچت کردن نمیتونه. ببینید ما بایترین کشور در همون آسیا هستیم، در همون آسیای میانه بایترین کشور هستیم. 97-93% که زمین داریم که تمام بایگری در او که هست. تمام بایگری روی دنیا سنگ چیزی که خواهی هست کار کرد کنی. عادی ترین همی سنگایی که کفل میشوه و یا که گلکاری میشوه مرمر و غیره اگر کار کرد کنی باور که 1 کوادرات مترش در اروپا نقدر پول است. بایترین دولتیم قشاقترین زندگی را مردم میکنه. برای چی؟ برای که این انسان فقط کیف صفای خودشون در استفاده برده ایستادن. بیش نه میلیارد دلار در فراری خریدن، در خارج ها خانه خریدن، نمیدونم بانک ها در تپیدن پولا را. یا چیکار کرده ایستادن خودشون نمیدونن. هموطنو میفهمین شما پروسا درک نکرده ایستادی. بزنین کالکولاتور دونت گفتی همو گپو 12 تونه طلا را امروزه نرخ قطعی بزنین و در شرایط مردم تاجیکستان پروسا تک تقسیم کنین چانسمی میرسه همی 10 میلیون اهالی ده سالانه چانسم میرسه 10 میلیون ده تقسیم کنین 12 تونه طلا را پول شد 160 میلیون دلار را اینمی 10 میلیون اهالی ده پروستا ضرب بزنین تقسیمش کنین چانسمی میرسه. میتونه همی مردم 1 سال کار نکرده همی 160 میلیون دلار ده زندگی کنه. میتونه کار نکرده این همی پول برق قطعی مردم کار نکرده فقط پول برق پول طلا شاید طرف میمونیم نقره شاید طرف دیگه شاید طرف میمونیم فقط پول برقی که درآمد میاد مردم کار نکنه ای سال با ای سال اینمی زندگی که از شما دارین که ایده خوب زندگی میکنین فقط از خارج بخریم بیاریمش ما هیچ کار نکنیم. همه تاجیکستانی که خوره و بالای دیوان ده برای فقط نمی بیارم بتنش آرد روغن شکر مسکه قایماق همه چیشه بیارم بتن 160 میلیون دلار ده یعنی 10 میلیون اهالی که ما داریم چندین خوجگی میشوه همه اینمی ها 1 سال زندگی میکنن. همه مردم 1 سال زندگی میکنن. ما همه قدر کار میکنیم تمامی همین مردم شاید 160 میلیون دلار سالانه بگیم درآمد نداشته باشه. همین آبش پولی ما 160 میلیون دلار شاید ما کار کردن نتونیم. همین 10 میلیون اهالی اگر در تمام روی دنیا بگردیم کار کنیم مردی کاری کنیم سالانه ما 160 میلیون دلار درآمد کردن نمیتونیم پول همه ما. نکنه سالانه سویت فروخته ایستاده است کجا شده ایستاده است پول؟ عموما نبیرایت چی دخالت داره که تو از حساب دولت با او اخرا نمیتی معاش میتی نبیره هایت چبیره قدایت نمیدونم کیمایت یا چی دخالت دارن که از بودجه دولت آیلیگ میتی تا که او اخرا نقطی بگردن نبیرایت چی دخالت داره در دولت که از بودجه دولت برای را ماشین جدا کرده میشوه ای بودجه دولت اخرا جدا کرده میشوه ای بودجه دولت تمام زندگی نبیرایت بگیم ای بودجه دولت داده میشه چی دخالت داره نبیرایت در دولت؟ شما معلومات چنه میدونه دوستای عزیزم همین نبیرای رحمانوف همش از بودجه دولت اخرانوش اویلیگ میگیره همش ماشینایی که یا را میگیرن میگردن و ماشینایی که یا همش از حساب دولت یعنی پلاتیت کرده میشه و ریمونت شم بنزین شم و غیره همه چیش همش تا آخران نبیره رحمانوف که اخیرا نقطی میگرده شما مشاهده میکنین در تاجیکستان همه اینمی که از بودجه دولت یعنی از حساب دولت برای معاش جدا کرده میشه معاش کلانی زور جدا کرده میشه خانه داده میشه ماشینا همه شرایط کرده میشه تا که نبیره رحمانوف اخرانیت کنه اینمی از حساب دولت داده میشه از کیسه رحمانوف نمیته رحمانوف ایالیکش نمیته بوده
просто бечора як кампира мебини дар даҳани дари бозор садақа прасида истода, зиндагӣ надора. 7 сол мешава як либос қатӣ дар даҳани дари бозор бечора як кампир талбида истодааст. Не ки барои Раҳмонов як набираш шояд солона расходша ҳисоб кинен, аммо як дона набираша чанд сум расход мекуна дар охранаш. Кани КГБ ки ҷодаи, амният ки ҷодаи, прокуратура ки ҷодаи, кани шумо чӣ ба делаҳӯй намекунен ин чизда? И чӣ аз авлодои Раҳмонов чӣ дахл дорад ки аз ҳисоби давлат барои муҳофизат ё ки зиндагии ӯ пул ҷидо шава? Ӯ чӣ кор карда истодан? Ай киҷо мегиранд ин қонуна? Чӣ ба шумо ира як чора намебинед? Я прокурора буҷаи давлата диздидӣ ё намедонам взятка гирифтӣ мебарен маҳкам мекунед. Аммо имрӯз ман чандин фактҳо дорам ки тамоми набираи Раҳмонов, авлодои Раҳмонов, хештабор, қидош ҳатто ки аз ҳисоби давлат ӯро охрана дода мешава, охранаи ӯ ойлик мегиранд, пул мегиранд, намедонам аз киҷо гирифтен ин чиза? Чӣ ба як қидаи тира аз ҳисоби давлат бояд охрана дода шава? Ки аст қидаи ти? Ё намедонам набираи ти ки аст ту? ӯ чӣ дахолат ба давлат дорад ки аз давлат ба ӯ охрана дода мешава? пул ана ҳамиҷода расход мешава. пул як набираи Раҳмонов Дубай мепара, ба баробари набираи Раҳмонов 12-13 охранаи дига мепара қатиш. дар Дубай тамоми проживани охранаҳо, гирди гашт, хурд, мошин ҳамаш аз ҳисоби давлат мешава. Агар як сол набираи Раҳмонов 8 моҳ дар Дубай беста, ӯ алоҳида зиндагӣ мекунад, охранаҳо алоҳида зиндагӣ мекунад, бо ӯро охраният мекунанд дар Дубай. ҳама инами пуло ана мо аз ҳисоби мавту будагӣ ё ки бигем ҳамон чизе ки бояд мавтуда биябраса, ё ки нав кампири бечорада ки навҷа талбида истодааст бояд биравад дар ӯ кампир як нон пулӣ шава. Кампир дар даҳани дари бозор металба як бечора кампир, дар кӯча мешина металба як бечора кампир, то ки я брида нон бихӯра металба. Раҳмонов инайтари наберошда бигем кара фара сара тиру гӯз када гашта истайнаи дунёда. Дар Амрико ҳам охранаҳош қатӣ мегарданд. Инами наберош ҳар куҷои дунё сафар доранд, ҳар вақт одих мекунанд. Ҳамаи намуҷа 12-та, 8-та, 5-та охрана қатӣ бигем ки ёра ҳифз мекунанд. Ва охранаҳо ҳам ойлик мегиранд, ҳам расходи ӯ аз ҳисоби давлат дода мешава, то ки набираи Раҳмонова ҳифз кунад. А кампир бирава биталба дар даҳани бозор, бо ягон камбағали дига хайрхоҳ ҳаст ку бечора меташ ягон сум ҳам кампир мерава я брида нон мегира, шикрона мега дар уҷа баъд. Шикронаи тинҷӣ кунен, ободӣ кунен, озодӣ кунен, ин тинҷира намебинен? Вот пуло куҷо мешаванд? Медонед намира? Ва боқимондааш бо шото шонда тапида худошона миллионер, миллиардер карда истоданд? Ва кайфу сафора карда истоданд? 4 техникаи кӯчарувак намегиранд ки кӯчаҳоро тоза кунанд. Мега хай бибироя 100 сомонӣ, 200 сомонӣ, 800 сомон метам зимистони дроз ях бишкан. Тобистони дроз кӯча бурӯ. Ховнаки шав соати 3-4 шавда ховнаки бихия 4 шав, барое ки саҳар қатӣ ягон кас душанбе қатӣ мегзарад, табиш вайрон нашава. Метама даямо 800 сомон кӯча бурӯ. Имрӯз то инаи дараҷа мо утра зачумари никадан гирифтан овардан. Ина имрӯз ҳоли мардуми тоҷик. Ина имрӯз бигем ки ба чашмотон дида истодед. Ва оянда ҳоли бо фарзанд ё фарзанддор шида истодан. Яъне набераҳои Раҳмонов фарзанддор шида истодан. Яъне оянда бо иёда охрана дар кор мешава. Бо иёда охрана дар кор мешава, мактаббар дар кор мешава. Ӯ ойлики хуб мегиранд, бояд профессионална ёра бояд бо охраният кунад. Раҳмонов худаш як тараф, фарзандош як тараф, наберош, чаберош гуфтиам гапа имрӯз пага гуфтиам худаш ки куни косошам муҳофизат ва ҷиб қатӣ ӯро мегиранд,
4-5 ماشین قطعی یک کودک میگیرن مکتب میبرن 4-5 ماشین قطعی میگیرن میورن هر یک کدومیش ده با الهیده هر یک کدومیش ده او کم ترک کلان شون خارج رفتن یاد میگیرن با خارج میبرن راست خدا را ما تو پلاتیت کردیم айшоти маната Рахмонов кайфушка кадеста жит кадеста житюха медонед житюха отдих кадеста мо хар вори кор кадестем моли мора фурухта истодааст тилои мора канда фурухта истодааст хитоиёро овардааст дар тоҷикистон дар болои сари тоҷико раҳбар када мондагӣ аст хитоиё тоҷикоро ғилом вори кор мефармонад барои Раҳмонова долия метан тилора кор мекунанд мегиранд бо Раҳмонов да додаги долия тилора бо урам харида мегиранд ай дасташ мегиранд меравад Раҳмонов нам коғазора гирифта фақат кайф када гаштист кайф отдих аммо уто боша поколени на поколени дар муҳоҷират стройка лапотка керки капат ламат хазайн ес работа бобомон ами кора карда баъди соли 90 отомон кард акомон имрӯз мо чорум поколениш вале бо фарзандои мо уже имрӯз пага тайёр хазайн работа ес гуфта кӯча ба кӯча гашта работа кофтанда ва мо работа мекунем пула роӣ мекунем ӯ кайфш мекунад диден зиндагиро саломат бошед ҳамватанои азиз ман ростӣ бисёр вақт шуморо гирифтанӣ нестам не ки баъзан хабарҳоро мебинӣ баъзан чизҳоро мебинӣ ку аламат мекунад воқеан ҳамчун бигем тоҷикистонӣ аламат мекунад чӣ ба тамоми моликияти тоҷикистона як инсон ҳақ дора қатъи авлодаш чӣ хеле боша келиниёча дам беги худат гуфти ҳаму гапо хе келинакора як тараф монед чӣ ба як одам ҳақ дора тамоми тоҷикистона кайфша бикуна оддихша бикуна қатъи набера гудакош чӣ ба дигар тоҷикистонӣ ҳақа надора дар оҷа чӣ ба мо гап занем мо террористем мо хоҷаи хориҷӣ дорем хоҷаи хориҷӣ ту дорӣ хоҷаи хориҷӣ ту китай аст овардаи дар болои сари тоҷико раҳбар када пула гирифтести хоҷаи хориҷӣ толиб душмани ту мегӯй рӯ тасиё мекунӣ толиб да ту барқ фурӯхтести афғонистонда пула ту гирифта истоди покистон ганда покистонда ту барқ фурӯхта истоди ту хоҷаи хориҷ дорӣ ман надорам хоҷаи хориҷӣ хоҷаи хориҷӣ дар ту дида мешавад так что ҳамватанои азиз ин чизе ки бигем хеле нахеле ами мардагира чувствовать мекунад мардак борид мардак набоши мардак хеле бигем мард зиёд аст яъне ки мард ҷасади мардӣ дорад тари зиёд аст бигем мегӯи ина мардака ина мардака не ки мардаки аслӣ кам аст асли мардаке ки виҷдонаш мардак боша номусаш мардак боша ин чиз кам аст ин чиз бисёр кам дида мешавад проблема дар сарӣ аст медонӣ намира барои ҳамо марди номусдор ҳеҷ вақт фарзандча мардӣ кор намекунад марди номусдор ҳеҷ вақт фарзандча ғулом намекунад марди номусдор ҳеҷ вақт дар хона очаш бесветида намешинад ва бигем ки ӯ пула эмомалӣ бигира кайфи сафош кунад фаҳмидед яъне марде ки номус дорад дар ин чизо раҳ наметад яъне виҷдонаш раҳ наметад ки дар хона зани очаи и отаи и бесветида бишина баъд аз ин хабара бишнава ки $160 миллион да солона Раҳмонов света фурӯхтагӣ тоҷикистон свет надора Раҳмонов кайфш кардиста пулора марде ки номус дора хаб намекунад чӣ хел мега бля очаи ма дар бесветӣ гудакои ма дар бесветӣ хнак зад касал шид бемор шидан ту куҷо кадести пулора мега спрос мекунада хай марде ки тари гуфти ҳамун гапо хеле номусаш ғам намета виҷдонаш ғам намета чӣ кор мекунад Раҳмонов ганда будай мега тамом
خیلی میگه پای زندگیشم لپات کرا بگیریم دالچی میگه بو بچه‌م میگیره میارم اینا میگه کار میکنیم با امید نمیشه میگه اوجا ما همینجا کار میکنیم روسیه دا و زندگی ما نمیبینیم همینجا میسازیم خونه خودمون در ما با امید نمیشیم در حکومت میگه ما در حکومت در کار نیست میگه ما با امید نمیشیم میگه گوش نکه بچه میارم میگه کار تبک بیو میگه کار تک زندگی تبر دنیا همی ای میگه تمام دیگه میروه این هم خیلی دوستوی عزیز و امروز روزی والنتینا بوده است روزی عاشقان بوده است نمیدانم در جامعه همین میبینیم در کوچه ها اما گل گرفته رفته استبدای از این فرصت مناسب استفاده برده در آخر تمام عاشقا را بگیم که تبریک میکنیم همه وقت عاشق شوین دوست بدارین یک دیگریتونه برای یک پول یک چیز خودتون رو ویران نکنین اویلتون رو ویران نکنین حیاتتون رو ویران نکنین سمالوب نشوین یعنی که بفهمین حالتی که مردتون یا زنوتون یک نه اینکه خلده نکتونن هوی کنین همه چی باشه کو چشمتون گشنه باشه همین چشم گشنگیتون شما رو ویران میکنه اویلاتون هر چیزی که یافت همون مردک از زن موتیواسیا میده وقتی که زن خواه که مردش اگر پولدار باشه و چیزدار باشه او زن همه وقت مرد خودش تعریف کرده میسته مردک جون تو زوری برکت دیگر است انا بگیم که قندو تبزه هیچی نمیکنه امروز نشید پگه میشوه انا ای کار کردی شید انا تو زوری تو میتونی همین موتیواسیا کرده میسته مردش همه وقت بگیم که همو میگن که مرد میکنه زن مرد نامرد میکنه زن ما شخصا از خودم میگم ده همین غر اگر زنک غر کردن گرفت کو در مغز سر مردک دیگر در کوچه کوچه چیش گم میکنه اورینتاسیاش گم میکنه یعنی نمیدونه او خوب کدگیش هم نمیدونه کاری کدگیش هم نمیدونه همین چیزی که اساسا بسیار حالاتو ما میبینم اویلایی که پرابلما دارن او میگن که باید برکه ندارن میگن اکی توش دادگن در خونه جنگ جنجال است برکه نیست نه خونه که هم پرابلما داشته باشه مرد اورینتاسیاش گم میکنه نه خوب کدگیش میدونه نه خستگیش میدونه مخر اوقات کو مزه اوقات نمیدونه برای چی برای که زن غر دمی این مثل دندون درد میشوه کم دندون در میکنه نه خوتا میدونی نه خوردگی تا مزهش میدونی همین زن که غرغر کرد در مغز سرت مثل دندون درد میشوه برای همو اپا خواهرها مادرها از شما می یک چیز اگر خواهیتین مردکتون یعنی دیستیویتیل مردکی در زندگی در اومد کنه همه وقت پدشکش کنین همه وقت بگیم که اشتباه هم کنه که غرغر نکنین زوری مردک شید میکر همه موتیواسیاش بتین کو موتیواسیا بتین مهر بتین او خودش کو هم تا دیگر رهش یافته میروه ببینید ای خونه اگر مازگی شا گفت همون گپو تجاوز کردین برو وردین در کوچه او روزی دروز نام فکر قطعی میگرده روزی دروز نام راه در رفتن میگیره کو همون گپی شما کو در سر نام مردم نام مردک نام تاو خوردن میگیره آخر یه روز میگه کو میدونی چی کار میکنه میگیره کاستوم شو استاکا کو یا که هم کاستوم شام نمیگیره هم تمه برای میره و حیاتی دورا کو بر نمیگرده دیگه برای که اینمی جشته می از سر میشوه بعد هم تمه برای میره میگه توکلتون به خدا انا که زندگی تا خودت بیو اگر که او چیزی که ما کرده استودم برات کم باشه خودت برای انا که زندگی تا بیو بخ هم تمه برای میره بعد گفتی همون گپو کار میکنین در کوچو یک اونجا کار بیاوم کار کنم یا بریدن نام بتمو بعد میگردین که چه مردکتون گنده کده که نه ما در کوچه مردی کاری میکنم و غیره من میفهمم من بسیار حالت طرف زنو را میگیرم میستم در حالتی میدونم که زنو بسیار گناهگار هستند بسیار در اویله ویران شوی همین اویله بگیم که
пеш нарафтанаш зан мотори оилаи мотиватсияи оилаи зан агар намира дода натонист мардишта ку дар ҷои мазгиша киткит кардан гирифт марди чӣ кор карда наметавонад раҳ шагун мекунад ман ба худо мегӯям ман чизе ки худам дар ҳамин зиндагим дидагӣ ҳастам дар ҳаёти худам эй инсон бас кӯ эй инсон бас кӯ ай кор омадааст одам мондааст як гапа мегӯй ку ато фалон ҷода пула расход кардида ато инаи кора кардида ато очада пул додида ато очада бисёрроӣ кардида ҳамаи гапи туда тра гунаҳгор кардан мегира охир омада ку дига гап там намегӯй да занат хаб мекунӣ бо гунаҳгор мебурӯида чӣ кор кардагӣ хаб кардагӣ монда шидам як соат хоб кунам е хез инаи кора кардан дар кор хез е инсон як ҳафта шид кор кардистам як ҳамин рӯз хоб кунам имрӯз истироҳат дорам як 2-3 соат хоб кунам ай хоб сер шавам не хез инаира кардан дар кор хезда инаира кардан дар уже ку психически ҳамон рӯз дига наховад короче зиндагита гум мекунӣ барои ҳам модарҷонуи азиз апаҷонуи азиз кӯшиш кунед ку ҳама вақт дар ҳамон настроени шавҳартон нигоҳ кунед на ҳама вақт но аксар вақт дар настроени шавҳаротон нигоҳ кунед шавҳаротонро мотиватсия битен хонатон пурбарака мешавад барое ки чанд қадар шумо мотиватсия шавҳаротонро доден ҳамон қадар шавҳаротон бегаҳ саҳар мебирояд ку даволни ай хона мебироя мерава хурсанд дили пур шумо як нам хеле мотиватсия дода монед ку ӯ заряд мешавад цели ден ку кор мекунад бефара шидагиша намефаҳмад бегаҳ меояд бо як хурсандӣ қатъи пешвозаш бигиред ҳамон мардак як 2-3 моҳ нами кора кунед ку зиндагитон иваз мешавад мардак уже бо дилиш бо гарм шидан мегирад бо хонатонда дигар чизора меёрад он чизое ки бигем кӯшиш мекунад добиваться кунад ку барои шуморо хӯрок биёрад дигар чиз зиндагитон ку хуб мешавад барои ҳаматона рӯзи ошиқо қатъи табрик ва кӯшиш кунед якдигаритонро дӯст бидорен барои чизои майдаву чӯйда якдигаритон қатъи ҷанг накунед ин дунё дурӯзае мегзара меравад просто зиндагии худтонро талх накунед инам қадар дар рӯзи ошиқо барои шумо орзу дорам яъне ин рӯзи ошиқо на танҳо барои ошиқои кӯча аст ошиқои оила ҳастанд ошиқи модар ҳаст ошиқи зан ҳаст ошиқи фарзандои худаш ҳаст яъне ки имрӯз ҳам як рӯзе бигем ки дӯст доштани якдигар ҳаст дӯст доштани акаву додар барои якдигарош ҳамин рӯз қатъи ҳаматонро табрик мекунам моли хая ки домило гуфтиам гапо мебироянд дандонашон тез кардаги рӯз аймо нест бигем ай кофиро ҳаст гуфта дандонашонро тез мекунанд мебироянд ба ҳар ҳол ман як инсони бигем инами дунявӣ ҳастам ҳар чизе ҳаст ин чиза ман дар дин рабт наметавонам дар инсоният рабт дода гуфта метавонам барои ҳаматонро табрик худо кунад ки то соли оянда инами рӯзи ишқу муҳаббата бигем оилотон солим ва ба ишқу муҳаббат зиндагӣ кунед якдигаратон қатъи саломату сарбаланд хонобод бошед ҳамватанои азиз ҳамиҷа бо шумо хайрхиш мекунем ина раҳмоновам бигем тилоро задагӣ ҳамаро задагӣ ишқу муҳаббат карда пула ба пул ишқ бозӣ карда фарзандош наберош қатъи дар тамоми дунё кайф сафо карда гашта истодааст.